Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak aku sehat ki. Wih, kau njak petugas sejarah nih. Halo? Ini deh song-song. Wih, ni lisu deng. Wih, lisu ni menik tu mai. Uta aja ki. Wih, jadi lo kacau nak jemput ki. Oh iya deng. Tega ki ku jemput deng. Oh di persimpanan Merpati. Oh iya taje dulu pada yang paling mak deng. Iya. Baca pesan dingin nobi na tari Salma. Mek deh tadi di sepak balu motor capu taro. Om Aji. Ma kasih kau Salma mesti bangsa keling nyarange gora-gora. Mae. Angke dosa zong kalau lisu. Kani? Iya, lo kerja nampak. Oh ya, apa pala lo ke jempuin. Percaya kak mak. Oh jangan, lo ke mapa lepung ke dilala pa, menga pelepung, lo ke pelepung. Kalau pura nerima percaya kak. Oh deh, ya pa lo ka. Kon ndak apa pelepung lo kono. Iya, orang kerja sifat mata aku. Mas mulai pa lo kena mapa lepung, mana lo ka? Kak papur macam aku harus kak macet jemput dia sosokku. Salma. Oh Salma. Aro penelok muala. Oh iya mak, tajan nih. Tuh pertama meroroi. Iya mak, lu tahu nih pura ada resep di lalem. Iya lo kena. Tuh di pagur anak agar ada jaro. Mak ika patut ada resepku oleh kapan dia pura cinampek ki. Alhamdulillah pura nih lo nak siap-siap lo jemput di sosokku. Dia nak ambil Salma. Ya mana nama kuliah nak anakku Cina. Masa ini ku silap malai. Rok anak nanti nek ada rose. Pace to kabur mana to ni jam aku. Awe, jangan muloka. Anro apa lupu bunga sari mani itu cara boleh dulu sama. Jangan macwe mau alawe macwe sih. Tetek macet palekeku yang berhak. Ini aktif nomor biniku ya. Ada aktif. Bagi aku ke papa kena senganu. Kasebut aku luku kanu jampu. Bagi kamu ke pakai. Ada tuh nak tengok mak gue deh itu. Konjak berita lelang ikannya tega rombek pemerintahan di menjadi tanah serupa di sini. Jadi kojok kaki mapu tak mana lele. Wih cantik betul bunga-bunga kak lakab bonginnya entah po ngerasa dia mantal lakai ku pa bunga-bunga lakab bom itu biasa nareka. Ya mantas sekali lu tuh yang pelas so. Itu nggak mau terus lah bu. Itu mau kampung biniku ya. Itu aktif nomor nah.
Song saku. Iya narti deh. Ya kok mundur di Iya ya di kampung Cule kak monro deh. kampung aku isan di. Iya macet deh. Oh, macet di. Engkau mak aku mundur kue. Tegero dia sengen mata. Haji Rohana. Oh bagi aku monro bolana, mai wantaraki. Lihat mai, sudah lihat loka. Disedia puji garin cuy kurang celai ke payah. Celak mero. Teko saras. Oh saras teko nak. Oh saras. Seru ke saras. Telo ke saras ro. Popo mga susasa sina na ro de. Oye kasi na munro daray. Le porne. Pasani maji pahe. Dan remo puapo nga masaya de ga pro-pro besi. Kubolot saja deh dengan suri cari. Puah. Ega lopo tu ditai ko saras. Madani bate ko manci matu anak tapi mana ke bosi-bosi lo ko magal su cari-cari. Weh, puang saras lo so ka sa jangan. Gaga betul-betul ko ina mo si Pak Bosi mari sak mana banu he. Na den galo mo. Lo kun metawan matinro. He, mundur dar ko. Jaga-jaga pomo itu Pak ko dega ga poko ko diku na jene ikun alepai. Jadi semanga suara bosi-bosi taman matinro saras we puang ina. Weh popo madong-dong mema kombe lo ko mga cari-cari di bosiskan karena tuh di taman itu nih si bama tanah madong-dong mana mani ha. Hei, iko samsen kong kanan putim-timu tu pada ceng di matu. Sering aku puji kai iko samsen ni. Ko caran lo dipuji, nah selama ke koromati bola, ini mau seding ya 4 cewek tuh jangan. Hei, samsen ni, ya iko timu-timumu. Bisa boleh boleh bola aku mau kontrak samsen ni. Iya pun wilayah kue, alah kak cari aku. Ya lo kemaji. Delo pidangi. Hei, jaga-jaga timumu kok mau bicara ke samsen pada ceng. Pak Ede itu puji-puji timumu tuh, lupa boro matu timumu. Coba nih peboroin apaan mah bola batu di mas sewa. Gitu maji. Lo mungkin bola batu di sewa. Ini samsen lu mau bicara polisi. Jangan aku nak. Kecuri maji sumpah, kuyak lo mana. Kita makku tuh ajiku. Tega. Hei, siapa kan nih? Kan tak mati song-song Heh, mana kena arti na si kata niro. Iyo ta aja kak na. Aji mero. Wih, cicap pun ayo he. Wih, cicak mata. Na cicap pun rai. Wih kasi nanguro pa menjadi rohani ke misan ka benemu lo kok katan jadi nama kun relengnya aglomu. Magkataw sih ko macho narti. Weh, nguro pa ye. Hei wasawe kalau lo nata pangaji, jadi cherry. Ya, biarin ni Salma kita serupung. Pati ye. Po bo aji rohana tapatasa no turungi. Panisan ka doi na. Naman itu na kasi mencari tutu ni pada gani sa balanca. Jam lo ikut papau. Pai sembar lo mu pau. Pai atu cicilaku matu ki wajai. Hei lo nak ya lo kebala aji sompa. Aji sompa. Win kaki pelek ketu dengan jita seleng nga. Tami. Iya deh ro. Weh Dewi sengi. Anak-anak ji rohana tapi Dewi sengi menetu na majalo si. Kami itu dah minta bar pangaji. Sudah aku ketuhin arti sudah aku. Sudah aku nak. Dulu nih cerita ngakap dia di koceran Pak ngakal gitu kita cepro pulun uang kelinga. Iya bahaya mah to kasi rumah tangga na Salma. Depan menjasi Pak mah teman-teman na. Lo ame menjasi Pak itu di menetu na. Dua ni masa orang nikah juto minta tu. Dua ni napi yang kejunta pun suruh tamak nasu. Ba, sedangkan terderita sana na alene si Madwi sangi. Panisan kedoi na. Iyo puang. Maji. Kami resi gosip tuh ide. Ngerak ke. Jadi kenyataan baru cerita nak. Enak kami minta nih lo barang ngerti dan nanti. Ba me ke baru mana sih ye? Iya kalau kayak osan maligami, kamu kami. Engkanya leceh diawan. Kamu pihak jasna ini talungas soni ye. Dewi sengin be pada ni lo tarala pada gambe lo majas kanya no. Lo majas apa galung. Pakuan ni bos si kasina he magalo na makacek ki. Maka mimo di itu he. Jaku nak kenai kuna nak nahan he. Saras. Liwat cantik tu aji. Pula bersedia maku dong be. Hei maka tak bahas dengan luku. Oh si bay. Oh si bay. Yeah. Mage pasam sini. Akan mau pasam sini. Lupa samsian pakam detok. Tapi cica gore pasam sini matri tona lari. Itu iko sebat timu-timu nu detengan elok mama kok kong kedipidako. Sesak mana sih he?
Dengan lo masa sak betah itu seba. Udah pulau selesai pas samsiannya lah nak plan tu nandre. Itu iko anda tuh bakat tuh. Ya no aku no. Samsian. Ya na tumutungka si matamak di kamarai de kamu jama ya mana na jamai sulara cepamu agamu ya mana na mo pong ni bawangi kumapa ketulo saliwa lo dilala katunga tobela mae menenge loku tu na de mata pasialo ki sonsong mo pong itu si cingi ka menenge loku mata tu de mata pasiala ko pak ya anakku sarjana na iko SMP ko pale na de mata na kamu harga ka iko na kontratu suritana tadi gagis sengena pali wa mata jasi pakmu menenge loku iso na tanya mata iko na pun Jadi, Aku sih mak napa mana nak. dia sing dedeng mau kana mana naro kesini. Lo bisa dibatin. Mak aku tuh mau mana nak bae pada tuh nak pabrik timu mutu. we mujoro ka song wila lala eten bola won roy mujoro joro nak si song we tali wali apa tuh iko song na bola aku yang made mode matenya iko na mede na bali na usur-usur lo kamalinga ka tabu de mana napongani mor ko kamera matindro montol leu de gagis na we menenge lo ku memat tu salma de matu pasiala ko si bawi song ciao ka pai anu sarjana iko tanya ko di negara zaman napong amani bawa ko binene tutusi naursu poang labe de mana na turungi ka na bati ka katenget to bela ana we adek nong alaman nang jamu